Hi, mayam ngasigi video sidi unboxing tawagi video ne. Aina jik unboxing tawdose Macbook Pro 14 inch M1 Pro base version dane. Aduga aigi channel sibu subscribe tawbidaba yawrabadi channel sibu subscribe da tawbiramo aduga bell icon busu nambiramo. Aduga handaki Macbook anawuse magi charger je MagSafe charger 3 hapeva. Aduga sijina koigi sticker yawne aduga manual ka du koni yengse. Aduga si hapai charger jina 67 watt ne ado online degi direct official store degi kak taragadi akoina 96 watt power lawbu yamne. Aduga sigi version se 16GB RAM oi aduga internal storage na 512GB oiba. Aduga magi chipset sina M1 Pro ne hana M1 thokpado adugi upgrade oiba version ne. Aduga 8 core CPU ore aduga 14 core GPU oirakpa. Aduga Thunderbolt ports 4 ohom yawre ko. Aduga 3.5mm jack amne aduga SD card reader amne aduga HDMI port amga yawba. Display jina liquid retina XDR with 120Hz adaptive refresh rate haitare. Automatic oina mai gi matang gi ina masantonda automatic change tawa. B-roll mati am tanging minase mayam. Display quality je hafet yengse mayam. Sigi display je Netflix kumba yengni fazana nungairani aduga video edit tawbagumba photo edit tawbasu dum nungairani. Sound quality te hafet tawse. Aroiba oina video asibu nungai khanbi taragadi like subscribe tawbiramo loyo phawba yengbibagidamakta adom muthagachari.